O le launga le suafa mamalu le tua le tamā. Le alo ma le AGAGA PAIA. Amene. O ufia whao ngā ina le fwoi upo e walu. Mai le tusi na tātou whaitawina. Mai le whenga inga fōu. Ma o le tusi whaitau fo i lea o le aso. E tusa ai ma le whaaso longa o tusi whaitau. I le tusi whaitau aso. Tusi a Paulo i a Tito. Ma tā upo e tolu. A o le whai upo e walu. O te toe whaitawina. O le upu moni lenā. O te loto foi ina ia e matuā amalosi atu i ia mea. Ina ia naunau i latou o e ua atuatua i le atua. Ona ia faia galuega lelei. E lelei lava ia mea ma aogā i tagata. O le upu moni lenā. O te loto foi ina ia e matuā amalosi atu i ia mea. Ina ia naunau i latou o e atuatua i le atua. Ona ia faia galuega lelei. E lelei lava ia mea ma aogā i tagata. This is a trustworthy saying, and I want you to insist on this teaching, so that all who trust in God will devote themselves to doing good. These teachings are good and beneficiary for everyone. O Tito, o le tasi o tamata lavou na fesoasoani malosi i a Paulo. I le tala ina atu o le tala lelei nu ese i fafo atu o Yerusalema. Na whaamoemoeina e Paulo Tito i ngā luenga tā lai. O lea na ia tō fia i lo o ia e avea ma leo ma moe. Ia po se whaife au. Na te tausia le ekalesia kerisiano i Crete. Lea ua whaasamoaina o Kereta. O Kereta, o se motu o lo i to tonu o le sami me te tirane. E whaafasea ngai tonu lava ma e leni po Greece. Ma a kaia ia ma korenito i le tu i Matu. Ma alo moli mawina e Paulo le tele o tala inga se se. E maise o tu maanga whaapau o tagata. E pei o le ngā oi, fasi tagata. Ma le fina wali. E ono le peti ai ma vailua ina ai le ekalesia i Kereta. E pei o le tu fo i lea sa matua faa. Sa matua faa ta fautua ina ai e Paulo Tito. Ma faa ma mafa i aila na tua lalo. O le mafu anga ua avea ai. Ia uwinga ma faa fi tauli ma fili o le ngā winga i Kereta. Ona o le lava o le ola o ina o tagata i le tala lelei a Keriso. O le moni maua Paulo i a Tito. O le AGAGA PAIA o le atua ua mae o na nilingi ifo i lungo o tagata uma. Ona o le alofa tu noa o le atua. Na auwala mai i a Keriso. O le isi ti ma inga Paulo i a Tito. O te tau ona ia to tofi. Nisi o toe ina ma olo mātutua ua malama i tusi paia. E fesoa soani le au o ina o le tala lelei. Ina ia tupu maola. Au wā o le avea matangata wha atuatua wha maoni i le tua. E ao na wha maoni le faia o ngā ruenga lelei uma. E ao ngā mōtangata uma i taimi uma ma le a ngai le rumanai. Wa lava le nā e whai mamoli mauola i tagata o loo ia te oe ma au le AGAGA PAIA o le atua. Whai maina manatu Autu o le aso o le AGAGA PAIA. The Holy Spirit. O se vaenga o le tusi na tātou whaitawina mai le whenga inga tuai. Tusi a le perofeta o Ioelu. Tātou te iloa ai. O le vai te tonu lava lea o le perofeta o Ielu le atali i o Petueli.
e tusa ai masa ili linga le au su le tus paia e whapea. Ile tila mo e vanu se lautau sanga a ole i whanau mai le mesia. Na whawhia ngai ai Israelu ma le tūla i mai o le perfeta o Ioelu. Ai o le vaitau tonu fo i lea. O mai ai le toa sa tele o le atua i lona nuo Israelu. O na ua latou wha ngalo no latou atua. E whaapea ua le to e wha aua wina latou o singa tau langa i le atua i le manu. I mea e ai ma mea inu. Ai maise o latou tau langa e vivi ma whaafetai ai no latou atua. I ulu wa i fua o latou whaatoanga. I taimi o le seleselenga. O le mea lea na mawalo mai ai loa Ioel, le perfeta. E wha ai loa mai ia Israelu. Le toa saa o le atua. O le aia whaatama ia lo na lau le uma. I la au aina ma mea tato e le toi ola. E oa i lafu manu e le toi iaise mutia po se vao. E matu tu foi le lau ele e le toi iaise vai. Ai a fesili pe e sea tali lea le perfecto o Ioelu. O leo o fili e le atua le iniseti o le se. Whapea e whani tu a inga o se. Na latou whaatama ia fua o whaatoanga. Ai le tala e whapea e le io mai whaatasi le taimi e tasi. Whai mai o le isi vaenga mo mua o se. E miliona ma miliona. O se ia whai mai na ona palasi lava i whaatoanga a Israelu. Ma le waa i atu o tagata. Wa le to e wa aia se lanu mea mata. Ai ua na o ngā la au. E whapea le tala o mea na tutoe le vaenga mo mua o se. Na aina e le vaenga lo na lua. Se ia o lava ina tau nuu mai le vaenga lo na wha o se. Wa toi o a o la au. Whai mai na ati umalava. Ai ta ati tia mai na o le ele ma le lefu. E mana ia lava le tala ma le fe au a le profeta o Ioelu. Na momoli mai ia Israel. Ele ingata ilo na whailo atu o le mala o le atupu i ona fo ngā lelei. Ai o lea ua toi whailo atu fo ia Ioelu. Ma le fofo e fo ia ai. Pe a whailea la atu te ustai ma wha maoni i ai. Ai o le fisila o le alea fofo. A sila le mata upo e lua o le tusia Ioelu. Foi upo e sifulu lua. O loo iai le note of hope. Ia po le wha moe ola mo tagata Israelu lava ia. O loo whaapea mai. O le nei. O loo whaapea mai le alii. I autou toi e foi mai i a te hau. Ma autou loto atoa. Ma le anapongi, ma le whatangisi, ma le tangi a we. I autou sae ia o autou loto ai le autou ofu. Ma toi foi i le alii. Lo autou atua. A wae lofa fua, ma lofa muti vale o ia. E tele ngese lona to asa, a ua tele fo ilona lofa. E sala mo ia, ona o le leanga. O aise tasi i wailoa, pe le to e fo i mai o ia. Pe to e fo i mai o ia, ma sala mo. Ma tu ina mai le manuia, pe ama vai atu ia mea. O le taulanga le i mea ai, ma le taulanga i mea inu, i le lii, lo o tau atua. O le lua i perfeta fo i lea o le whenga inga tuai. Na ia valo mai, ma wha amalosi au mai i a Israelu. Le whesoa soani, po o le anganga pa ia o le atua. Na te lilingi mai lungo o tagata uma, pe a whai. Latou te wha atuatua ma wha maoni i le atua. Ma latou tu mau ai. E faia ma whaatino ngā luenga lelei uma, e au ngā mō tagata uma. O le whaasoa ai o tagata uma, ma le ngā lulu e whaatasi, e tupu ai le whaarwhana. O lea e wa ai e tufou i le tusi whaita waso o lea so. O lea e wha manatu i nai, le aso sā pente koso.
Ia e mana ia fo i leo ia i sina wha matalanga o le atonu lava le winga o lea upu. Pene te koso. Mo e o loo fia maua sina malam na maanga. O le upu pene te koso, o le upu e leni. O lona winga le ngangana e leni lava ia. O le numero 5 50th. Ai o le tau wha e leni lea. O le wha manatuina Isara elu o latou waso e wha ilonga ina ai taimi o selesilenga o Saito Makarite. Harvest Festival. E a mata o na tau mai 5 aso ina ua maea le aso wha ilonga ina o le paseka po le pasa uva. Lea na wha asao ina ai le a ngelu ulu matua uma. A Isara elu a o iai e kupito. Ai olu wha pēr fo i o na wha ilonga ina ai. Ele au kerisiano uma i le lalolangi e Manatu ai le aso na fio i fuai le anganga paia i le lalolangi. E peo na tā ua i le tusi o ngā luenga le au apostolo. O te Manatu foi. A whai tātou te whaamanuia whaatasi i ai o se mea lelei ma tāle whengai. O na celebrate tagata uma. A ua am ia o tātou au ngā tupulanga. O le mea alofa fua i fua mai i lo tātou atua mō tagata uma. O lona nganga paia. Wa avea mau tātou fisoa soani sili i so se taimi. A wao se tasi le nao polo inga i Yesu i lona o so. Ina ua tu lata i le unga o lana ngā ruenga tā la. E tu sai ma le moni maua Ioane na ia feta laia ne ai i whapea. O mea ia o faia tuai i a te outou manu o tātou nofo. A o le fisoa soani o le anganga paia lea. E a wina mai e le tamai loo i ngoa. O ia laven na te ao i a te outou i mea umalapu. E whamanatu mai foi. O ia i a te outou i mea uma. O faia tuai i a te outou. Le kale si ai. O le winga foi le nā. O le tua lalo Paulo i lona atali i whale anganga o Tito. E le to e lilingi na mai, se isi anganga paia. O le atua, i o tātou lunga. O le anganga paia o le atua, o le naua i o ao ma o tātou 5. Le anganga o le atua. Ai ua pulu naunau atu Paulo i lana tua lalo i a Tito. O loo i le vaenga muli o le whai upu a avea ma matua e whapea. Ia e matua wha amalosi. Ia i latou uma o e whaatuatua i le atua. Ina ia naunau i latou, ina ia whaia ngā luenga lelei uma. A wae au ngā ia mea i tagata uma. Io e. E i loa e tagata uma au ngā luenga lelei uma wa whaia. Ma latou moli mauai, o oe o le tagata whaatuatua, o loo ia te oe le anganga paia. A o le winga tonu le nā o le tau alanga mai le apostolo i a kopo, i nisi o ana fesili e whapea. O usoe, se a le au ngā pe a whai mai se tasi ua ia te au le whaatuatua, e le ia te au ngā duen. E te lefi ai loa ea, ua mate lava le whaatuatua pe a le aini ngā ruenga. E whaapei o le tino ua oti ia pe a tea le angangu. E whaapea fo i le whaatuatua ua mate pe a le aini ngā ruenga. O le lilingi mai o le anganga pa ia o le tua i lunga o tagata uma. O le whaalinga lava lea. O lona lofa tu noa i le lalolangi. Ai maise o le taulanga tu tasi na ia o sia. E ala le soifua a to toa o lona alu pele e to tasi. Na ia langa ai lungo le sa tau i lon tama. Mo oe mau mai tātou uma e whapea. Ua taunu. Ua whaile nei mo oe. O Yesu lava na whetalai. Ua usau na ia o tau maua le ola. Ma ia o tau maua a tini e lau. Se i o tātou te tānu. Neli ielo mātou ta mā.
o oe lava na e lingi ifo le AGAGA PAIA i tagata uma. Ma ua o mai fo'i o mātou nei au ngā tupulanga. Whaafetai ona o au fuafuanga PAIA ma lo wamana ia o le tagata angasala. Mātou whaafetai le li ie. Ia o ina atigi ai pea i mātou i lo mātou māte tiva whalengaga. Ina ia o mātou loa ona tautua ma le whamahoni ma ia vi ia lau fio i ni ngā nuenga lelei e ma faia na mātou whātino ina. Ma ia tuma watu ia te oe le vi inga whamanu ma le mamalu e whapawawa. Amen.